cirkusforestilling er en gentagelse af det, man godt kan lide ved cirkus. Dyrene, klovnerne, artisterne, der optræder i de samme omgivelser som sidste år. Personerne og numrene kan være forskellige, men stemningen og atmosfæren, det er den samme. Og som de siger i cirkus, den sørger publikum selv for. Det er gentagelsens glæde, der lokker os i cirkus år efter år. Det er vi der skal opleve trylleriet i og omkring manegen, hildrer såvel ung som gammel. Den ene halvdel af oplevelsen er fascinationen ved hele stemningen, atmosfæren og trikkene. Den anden, tanken om det frie liv, muligheden for at flytte rundt, og sammenholdet og det at være en del af en helhed. Cirkus er en omrejsende følelse af frihed, samhørighed og streng disciplin, der når man først har lært den at kende, aldrig helt forlader en igen. Go! What's this? The Vince Fontaine National Library? Really for you. Wonderful. Now hear this. No more. Must be destroyed my brain. Well, don't they know that in that gear, I knocked that girl right out of her socks. Your child's done down with a baby tree. Mama said, come on, you lazy bum, and get your butt out of bed. Nå setter vi over til Hamar, der Kirsti Sparbo og Rolf Lie Holter byr på en nyttårsaften med gjester, artister og champagne.